Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o elektromagnetnem sevanju, o vseh frekvencah, ki jih je, roko na srce, vedno več. Če ne verjamete, morda samo preverite na svojem telefonu, kjerkoli ste tale trenutek, koliko je samo Wi-Fi routerjev okrog vas in bomo dobili vsaj malo predstavo, kaj vse se dogaja na tem nevidnem področju našega življenja. O tem smo v naši oddaji že veliko govorili, danes pa je v moji družbi Mario Vrabec. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav vama in vašim gledateljima. Vsekakor. Že smo z vašim sodelavcem pravzaprav govorili in se pogovarjali. To je družinski zdravnik, ki se dejansko ukvarja s sevanji, tako kot tudi sami. Kdaj ste vi ugotovili, da je to področje, katerega sicer ne vidimo, ampak vidimo pa veliko negativnih posledic? Pa u svakom slučaju moderne tehnologije, osim što daju jednu novu dimenziju života, pomažu ljudima da lakše i brže žive, imaju tu nus pojavu, zapravo utječu negativno na sami vegetativni živčani sustav svih živih bića, ne samo ljudi nego i životinja, i samim tim mogu donijeti određene zdravstvene poremećaje, u početku nekakav stres, nelagode, pa što kasnije može sukreirati jedan određeni zdravstveni, ja bih rekao, disbalans. Tako da je to tematika koja je svakako danas interesantna. Možemo reći slobodno, prije nekakvih 100-tinjak godina, čak 200 milijuna puta je danas jače zračenje nego što je tada bilo i naš imunološki sustav se ne može adaptirati na takav jedan veliki disbalans, jedan veliki rast, skok utjecaja i samim tim logično da se desi nekakve promjene, nekakve poremećaje. Torej, imamo možnost da se preselimo nekam daleč stran od vsega, kar dejansko je, ampak še vedno enkrat moramo iti v mesto, ne? Torej, predlagate, da se zaščitimo, zavarujemo pred temi frekvencami, vibracijami? Prvo što je vrlo važno, teško možete, zapravo gotovo nemoguće utjecati na sam izvor zračenja, na izvore koji biti mogu donijeti nekakve zdravstvene poremećaje ili disbalansi u organizmu. Poanta je tome da smo mi razmišljali na koji način pomoći čovjeku u njegovom zdravlju, da se lakše obrani od takvih štetnih utjecaja i da donekle uspostavi taj balans koji je potreban da bismo mogli normalno funkcionirati. Na tom tragu je dr. Jelaković razvio ovu liniju proizvoda Povestron Plus, koju imamo ovdje na stolu predloženu, predstavljenu zapravo, i na neki način smo ušli ne samo u svijet ljudi u principu, nego i svijet životinja. Jer one isto tako naravno trpe utjecaj štetnih zračenja, a znamo i sami ljubimci, psi, mačke i tako dalje, svi su nam zapravo jako, jako važni članovi familije. Zdaj, pri človeku recimo take stvari, ne, tašni izdelki, ki naj bi nas zaščitili, ki naj bi nam nudili neke take in drugačne zadeve zaščite proti frekvencam, vibracijam, tukaj se lahko dosežejo neki placebo efekti. Kako pa je pri živalih dejansko? Znači ono što je važno za reći, upravo životinje su te koje nam pokazuju da nema placebo efekta u smislu proizvoda Povestron Plus, što je vrlo, vrlo važno za znati. I vi zapravo pas ne zna da ste mu stavili oko vrata privjesak Povestron Plus, Pozidok, koji će mu pomoći da se obrani zapravo, znači da se njegov organizam lakše odbrani takvih štetnih utjecaja, i psi su mahom mirnije naravi, znači malo se primire, budu veseli u nekim situacijama, bolje se hrane, znači na neki način se uvodi balans u njihovo ponašanje. Kod nekog se to vidi prije, kod nekoga kasnije. Znači, ovisno koliko je zapravo sam organizam otporan ili neotporan na utjecaje koji se oko njega nalaze. Torej, vidimo lahko tudi pri živalih, kako se dejansko spremeni. Se pravi, in živali in ljudje se moramo zaščititi pred vsemi temi sevanji, frekvencami, ki nam več kot očitno škodijo in omejujejo sposobnost našega telesa, da vzpostavi harmonijo, ravnovesje. Zdaj, na kakšno finto, na kakšno foro, na kakšen način delujejo vsi ti izdelki, obeski, kartice, ploščice, nalepke, na kakšen princip delujejo da zaščitijo? Pa tudi na koncu koncev, kakšen je ta princip? U biti zapravo svaki proizvod ima u sebi implementirane dvije folije, informirane specijalno odabrane folije, celulozne folije, koje su informirane spektrom frekvencija, koji u biti zapravo imitira svoj izvor frekvencije u eter svog djelovanja, ovisno o kojem Povestronu Plus je riječ, i tada on utječe na organizam, na tijelo. Znači on ne utječe na izvor zračenja, on ne umanjuje zračenje telefona, repetitora, trafostanice, ne znam, Wi-Fi-a, 4G, 5G. Kar se već je napravo, ne? Tako je, znači one djeluju u tom smjeru, on djeluje na vas, zapravo pomaže vama da se lakše obranite od utjecaja štetnih zračenja. Možemo to spomenuti jednu šaljivu usporedbu, recimo kad dođete u fitness u teretanu i sad proteine ne popijete nego stavite na utege da bi utege bili lakši.
Znači, to se ne dogodi, nego zapravo treba i popiti da biste mogli lakše dizati terete i da biste mogli doživjeti jednu rehabilitaciju. Znači, jedna tako usporedba mislim da je dosta interesantna u ovom smislu. Se pravi, bo delovalo na vse, na živali in ljudi, ki so v bližini. Tako je, tako je. Koji su u radijusu kretanja, isto tako djeluju i na biljke, ali to je dio koji još istražujemo, koji još trebamo do kraja istražiti, tako da nam je sljedeći korak zapravo linija proizvoda za biljke, ali o tom potom, da sad ne brzamo, to nas ono što nas čeka. Ta zadeva je nastala torej strani družinskega zdravnika na Hrvaškem. Torej, tam se tudi proizvaja in vse to ostalo. Se pravi, to je čist tak, zelo, zelo blizu je ta produkt vsem nam dejansko. Kako razširjen je zdaj že po svetu? Pa gledajte, u ovom trenutku mi smo proizvod plasirali u dosta zemalja globalno, znači diljem cijelog svijeta. Recimo tu u blizini je Austrija, Mađarska, Slovačka, Češka, Njemačka, Italija, Francuska. Se pravi, širi se po vsej Evropi. Tako je. Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland. Znači u biti imamo, ajmo reći, ozbiljne partnere na tim pozicijama, tako da u biti smo otvoreni za proširenje i informaciju o Postronu Plus, jer riječ je o proizvodu koji bi zapravo trebao svaki čovjek imati jer pomaže upravo tijelu da se lakše obrani. Što je vrlo, vrlo važno i na neki način je važan sukreator zdravstvenog mozaika i u tom smislu ga je vrlo korisno imati. Jaz imam tole na telefonu. Imam še ene 3 druge zadeve, tudi iskreno. Testiram različne. Mislim, na telefonu je minimalno, kar bi dejansko morali imeti. Jaz se tega povsem zavedam. Ampak dajte mi povedati, a so kakšne študije, so kakšni certifikati, je tukaj karkoli, ali moramo sam vam verjeti na besedo pa na lepe oči, po domače povedam? Hvala lijepa, ali ne trebate meni uopće vjerovati. Za sve imamo znači certifikate, imamo testove. Radili smo interesantne testove recimo sa uređajima kao što su biofeedback uređaj Quest 9, Sensitive Audit, Star Technology. Znači imamo zapravo uređaje koji su medicinska klasa 2 sa kojima smo radili testove tih Postrona Plus i dobili smo izuzetne rezultate, vidljive u smislu funkcionalnosti. Radili smo teste sa ROFES uređajem koji kontrolira 17 organskih sustava i pokazuje zapravo pojačanje protoka energije kroz organske sustave sa Postronom Plus. Isto tako imamo naravno certifikate vašeg instituta Bion koji pokazuje neupitno djelovanje Postrona Plus, utjecaj na ljudsko zdravlje u pozitivnom smislu. Imamo tako od EUNES-a i HUPED-a, naš hrvatski institut koji djeluje i na europskom tržištu, tako da imamo zapravo doista jak spektar potvrda funkcionalnosti certifikata i uopće neupitno. Ne morate nikom vjerovati, pogledajte sve certifikate, sva svjedočanstva i dobijete zapravo konkretnu sliku o tome što je Postron Plus. Super, odlično, kar nekaj je tega. Torej. Mi pa si bomo tale trenutek pogledali izjavo družinskega zdravnika, ki se je začel ukvarjati z elektromagnetnim sevanjem, ker je videl, da lahko na ta način resnično največ naredi za zdravje ljudi v tem času. Radili smo jedan test testiranja na pčelama. To testiranje je trajalo oko 5 mjeseci. Dakle, jedan veliki pčelar nam se javio, imao je ogromne probleme nakon što su postavili repetitor otprilike 300 metara od košnica njegovih pčela. Dakle, on je imao oko 350 košnica i unutar godinu dana jednostavno broj pčela se prepolovio. Dakle, ima užasne probleme i proizvodnja meda sa nekakvih 14 tona pala mu je na ispod 7 tona. Postavili smo Positron Plus, u roku od nekakvih 3 mjeseca potpuno se sve promijenilo. Ne samo da se promijenilo, nego proizvodnja je drastično narasla. Wow, zanimljivo. I ono što je bilo jako, jako zanimljivo, kad smo stavili mobilni telefon na ulaz od košnice, nazvali smo taj telefon, to je nastao takav metež. Pčele su ga napadale, dakle, bole žalcima i to je bilo ružno za vidjeti. Maknuli smo taj mobitel, stavili smo ga ponovo zaštićen sa pozitronom. Za 2 minute pčele su ga čistile rilcima. Dakle, sa te strane vrlo važno je zaključiti da nije samo bitna jakost elektromagnetskih zračenja, već je bitna patogenost. Dakle, a ono što je danas, zahvaljujući ovako jednoj plejadi proizvoda, bitno, ljudi mogu puno sigurnije boraviti u svom domu, u uredu i mogu sigurno koristiti moderne tehnologije.
Danes torej govorimo o sevanju. Preverite še na klepetobkavi.si več stvari, tudi o tem krasnem projektu, ki išče predstavnike tudi v Sloveniji, Pozitron Plus, danes Marijo Vrabec v moji družbi. Dajte mi povedati, Marijo, kaj pa tisti ljudje, ki so včasih hodili po hišah, pa so merili neke Karjeve mreže, pa Hartmanove mreže, pa to. Kako je s tem? Je to tudi kaj povezano, tudi deluje? Po svakom slučaju, znači sve su to utjecaje iz prirodnih izvora, ovo što ste sad spomenuli, te tri kategorije su najozbiljnije u smislu utjecaja na ljudsko zdravlje u njihovim domovima, pogotovo na mjestima spavanja. I u svakom slučaju vrlo je korisno znati gdje su ti štetni utjecaji, a Pozitron Plus pomaže i u tom slučaju u smislu pomoći zdravlju, da se obrani lakše od tih štetnih utjecaja, da zapravo osoba ne uđe u jedan segment potencijalne pozicije da se razboli od nekakvih štetnih utjecaja. Tako da je u svakom slučaju Pozitron Plus taj koji će pomoći ljudskom organizmu da se obrani i da u biti zapravo možete spavati onda gdje hoćete. Ne morate micati krevete po sobama, znam da je za vas žene to malo problem, malo krevet sim, malo ormar tamo, pa se dešavaju razne stvari, tu su vaši supruzi bez brige. Jaz imam tega v avtu. Dobro. Je to dobar način? Je, 3 metra je taj zaštite, onda štiti, u svakom slučaju u autu postoji određen utjecaj, potom imate moderni auto, onda u svakom slučaju i tu postoje određene kategorije utjecaja i on vas može držati budnijim nego inače i može vam pomoći za bolju koncentraciju, za bolje raspoloženje, znači ovisno o tome opet koliko je vaše tijelo otporno. Individualno je na neki način. Ako slovno spomenem jedan interesantan slučaj baš s tim 3 metra, imamo jednu kolegicu zapravo distributera u Francuskoj koja je svom rođaku u Kamerun poslala takav jedan Pozitron Plus, a čovjek nije imao noge od koljena pa na niže. I on trpi taj takozvani phantom pain. Čuli ste pretpostavljam za to, da, ne? seveda, vsekakor. I što se dogodilo? Čovjek kad je dobio Pozitron Plus, drugi dan nakon korištenja, taj phantom pain je nestao. Nakon nekoliko godina problema jednostavno je nestao. Mi sad ne možemo reći da je Pozitron Plus za phantom pain, a možemo reći da je pomogao, znači da se vegetativni živčani sustav umiri, da se stvari zbalansiraju i da ono što je dolazilo od zvana, pa čovjeku stvorilo takve određene poremećaje i probleme, zapravo nestalo. Tako da je on dosta individualan i svaki na svoj način doživljava određene rezultate korištenja Pozitrona Plus, tako da sugeriram da ga se zapravo naravno koristi da bi mogli zapravo si dati pomoć. Ampak kaj fizika pravi o tem? Kaj fizika pravi o tem, da ena taka ploščica, ki sploh ne veš, ali je to čokolada ali je karkoli, da dejansko to deluje in da pomaga telesu pri frekvencah? Upravo zato imamo sve te certifikate, sve te testove uređaja. Znači neki ljudi su strašno senzibilni. Mogu sjetiti odmah kad primaju ruke Pozitron Plus, mogu sjetiti što on radi. Neki ne mogu, ovisno o senzibilnosti. Zato postoje certifikati, testovi s raznim uređajima gdje se neupitno dokazuje da Pozitron Plus radi i na kraju svih krajeva postoje te životinje koje su nama ekstremno važne. Nisu samo psi, tu su i mačke, krave recimo daju više mlijeka u prisutnosti Pozitrona Plus, pčele reagiraju na Pozitron Plus, mali pilići rastu brže uz Pozitron Plus. Znači govorimo zapravo ovdje jednom, ja bih mogao reći da Pozitron Plus stvara jednu okolinu bez utjecaja štetnih zračenja. Ne blokira, ali pomaže tijelo da bude toliko jako ko da utjecaja nema u tom smislu. Tako da je to... A je to katera posebna frekvenca, da je posamezna frekvenca taka, da deluje? Ali je to spektar frekvenc? U čem je finta? Čitav spektar frekvencije u pitanju. 40 točka je informirano ove dvije folije koje su unutra u svakom proizvodu. 40 točaka je programirano sa spektrom frekvencija. Znači, proces proizvodnje je dosta kompliciran i zahtjevan, tako da iz tih pozicija proizvod nije jednostavno u smislu proizvodnje, ali jednostavno za korištenje i daje jednostavne rezultate. Korisne za zdravstveno stanje svih živih bića. Torej, poanta je v tem, kaj se nahaja notri. Tako je, naravno. Logično. Notri. Potem pa imamo več možnosti, se pravi, za pse, za telefon, za šport, za hišo, vidim. Imamo pokrivene sva područja, znači od recimo od osobne upotrebe, ovaj 3 metra koji ste imali sad u ruci, njega nosite sa sobom gdje god se krećete, ovaj mali je za mobitel, znači savršen, imamo 20 metara za dom, za kuću, imamo 5 metara za office, znači ako za ured, zaštitu ureda, jer naravno tamo imate isto dosta tehničkih zračenja, iz tih pozicija vrlo ga je korisno imati i u ovom trenutku imamo Pozi Cat i Pozi Dog, 2 proizvoda za mačke i za pse, da bi se oni bolje osjećali, da bi mogli što bolje se odupreti od raznih utjecaja koji na njih dolaze. Ne? Pa vendarle, vsekakor bi bilo dobro verjetno upoštevati doma ta klasična pravila, izklapljati Wi-Fi po noči, telefonirati mečken dlje stran, se pravi na zvočniku, skratka vse glih, da se naučimo
pametno uporabljati tehnologijo? Mislim, to je stvar koju možete samo za sebe napraviti, no međutim, postoji drugi utjecaj štetnih zračenja koji nemaju veze s tim. Postoje nepoznati izvori zračenja. Govorimo o vojnim tehnologijama. Vjerujte, sigurno sam da se slažete da dosta toga dolazi, da ni ne znamo od kud dolazi. Recimo, danas znamo svi što je GPS. Vi ste vjerojatno znate, imate u telefonu GPS. Ja sam danas došao do vas do studija putem GPS-a. Međutim, prije 30 godina nismo imali GPS, a on je ipak postojao i služi isključivo u vojne svrhe. Tako da danas postoje razni GPS-ovi, kako se već zovu, a da mi ne znamo da utječu, razumijete? Tako da je tu jedna dimenzija vrlo važna da Postom Plus u tom dijelu pomaže. Bilo od kud dolazi nekakav utjecaj, on pomaže da se jača organizam, da u biti zapravo lakše podnese sve te disbalanse, te udare koje se dešavaju na naše tijelo i naše zdravstveno stanje. Se pravi, težko se je povsem izogniti, zato se je bolj zaščititi. Pa gotovo nemoguće, ja bih rekao, ne, bez nekakve specijalne pomoći u kojem u ovom slučaju imamo kroz Postrom Plus, ali u svakom slučaju smatram da je vrlo korisno razmišljati o tome, jer najgore je ono kad vas ne boli odmah, ne, nego se desi kasnije. Znači, reći zapravo ima utjecaj, stavite malo ruku ovako ako može, tam pokažem. Recite mi da li vas to boli? Ne. Zamislite tako 20 godina na istom mjestu. Ja, seveda. To je to. To seveda. su štetni utjecaji koji se dešavaju i u ovom smislu znači itekako je korisno imati ovakav jedan proizvod koji će ovo anulirati na minimum. Veliko sem brala in mnogi pravijo, strokovnjaki na tem področju, da bo to naslednja zdravstvena katastrofa po azbestu, po tem, kako tudi vemo, recimo tobak, ki so razkrili, kako slabo to dejansko je, da bo to naslednja zdravstvena katastrofa, ko bomo resnično pogledali, kako zelo nam vse te frekvence, ki so zdaj okrog, kako nam škodujejo. Mislite, da bo tako? Pa to je lako moguće. Mislim, ono što je činjenica, mi tome ne možemo se na neki način odupriti obzirom da ne ovisi o nama. Znači, mi smo zapravo ti koji se trebamo adaptirati, pokušati svaki za sebe najviše napraviti koliko može. Jednostavno, tehnološka revolucija se ne može zaustaviti. Ona je neupitna, ona se dešava, ona se razvija. Iz tih pozicija mislim da je najpametnije se sam za sebe pobrinuti. I pokušati se znači adaptirati u jednu poziciju gdje ste zapravo maksimalno, ja bih rekao, otporni na takve utjecaje. Zdaj, če pogledamo, recimo, rezultati kažejo, da so ljudje vse bolj bolni, da je naš organizem vse bolj obremenjen, da kljub tehnološkemu napredku kvaliteta življenja ni taka. Tudi na DNK ravni se telomeri dejansko skrajšajo. Bi bil to eden izmed razlogov ravno ta prisotnost sevanja, da naše telo nima dovolj časa, nima dovolj miru, da se regenerira? U svakom slučaju sugerira određeno zdravstveno stanje, u tom smislu svakako. Kao što sam rekao na početku ovog intervjua, otprilike 200 milijuna puta je jače zračenje što je bilo prije 100 godina nego danas. I mi se ne stidimo adaptirati takvim naglim promjenama, takvim frekventnim udarima i mora doći do određenih promjena u tom smislu. Tako da u svakom slučaju je nešto što dolazi, a mi nažalost tome ne možemo stati na kraj. Ker se mi zdi, da v tem času predvsem to sevanje nekako tudi povezujejo recimo z neplodnostjo. Ampak to je samo en aspekt, verjetno, ne? Pa postoji puno medicinskih znanstvenih studija o tim segmentima, teško je nešto decidirano utvrditi, nisam znanstvenik da mogu reći to je tako, no međutim iz rezultata činjenica se vidi zapravo da je stvar dosta kompleksna. I to isto tako zna biti ponekad problem. Ima jedan slučaj, baš doktor Jelaković u svojoj ordinaciji, do njega je ljekarna i gospođa koja radi ljekarnu nije mogla dugo imati djecu, znači nije mogla zatrudniti. Ne? I doktor je poklonio Postom Plus ne zbog toga, nego da je jednostavno zaštiti. Ne? Za 2 mjeseca je žena zatrudnila. Sad, da li je to rezultat, znači Postom Plus ili nije, teško je reći, ne? Ali u svakom slučaju, budite sigurni, obzirom da recimo štetna zračenja utječu na eritrocite. Recimo, radili smo test eritrocitima, znači krvna zrnca u krvi sa Postom Plus, gdje se evidentno vidi kod utjecaja štetnog zračenja da su oni slijepljeni u jedan fenomen novčića zajedno. Kada se koristi Postom Plus, gotovo odmah, radili smo preko Darfieldove metode test, vidi se da kapljica krvi da su razmaknuti eritrociti, samim time prijenos kisika 100% osiguran. Znači, dešava se jedan input, neminovni, ne? I u biti rezultira određenim zdravstvenim poremećajem. Kod nekoga veće, kod nekoga manje. Stvar je individue. Kako neko na neki način se može ili ne može braniti od takve nekakve utjecaje. A je to stvar, u katero moraš verjeti, ali deluje samo od sebe? Pogledajte, možete vi vjerovati ili ne, stvar djeluje. Htjeli vi to vjerovati ili ne, stvar djeluje. Ne? Znači, to je isto kao da imate telefon u ruci i sad zovete, ne vjerujete da možete bez žice nekog nazvat. Ne? To nije do toga da vi vjerujete ili ne. On radi, funkcionira. Ne? Tako da sve drugo funkcionira, naravno i Postom Plus svoju radnju odradi, vjerovali vi ili ne.
Torej, nekateri bodo fizično počutili, da se boljše počutijo, nekateri ne bojo pa kaj, nič opazili. Tako je. Ovisno od osobe. Znači, nije to čokoladu koju ste pojeli, sad ste probali, sad svako osjeća nekakav ukus. Ne? Ovisno od toga koliko je neko senzibilan, znači koliko zapravo može osjetiti ili ne može osjetiti. Ali ono što je važno za reći, štetna zračenja utječu na sve ljude i stvaraju disbalanse, kod nekoga veće, kod nekoga manje. Tako da je to biti zapravo jedan logičan slijed događaja. Tako, hvala lepa za tale pogovor, za tale klepet in ob Pozitron plusu, ne, brez kavice, ampak Pozitron plus pa je. Še kakšno dodatno informacijo si poglejte na klepetobkavi.si. Med najnovejšimi novicami boste našli tudi novico o tem projektu in o procesu širjenja, torej o procesu, ki vam ponuja tudi možnost in priložnost, da sami postanete del skupine vseh teh ljudi, ki ozaveščajo na takšen način, in kvantnamedicina.si je tudi eden izmed takšnih spletnih strani, ki jih lahko obiščete. Skratka, informacija bo zagotovo prišla do vas. Če pa nimate dostopa do interneta, lahko pa pokličete tudi naše svetovalke preko telefona, tako da, kjer je volja, je tudi pot, in dajmo se torej zaščititi. Živimo vendarle v sodobnem svetu in zdravje je na prvem mestu.